Braćo i sestre, Esselamu alejkum. Pred nama je naš veliki blagdan Ramazanski Bajram. Naša srca su ispunjena višestrukom radošću. Radosni smo zbog nagrade koju očekujemo za naš ramazanski post i sve naše ramazanske ibadete. Radosni smo što smo nanovo iskazali našu snagu i pokazali odlučnost da je moguće naše ljudske slabosti obuzdati. Radosni smo što smo bar djelić topline i vedrine unijeli u živote drugih ljudi. Braćo i sestre, ovogodišnji Bajram dočekujemo u nešto drugačijim okolnostima u odnosu na sve dosadašnje blagdane. Bez obzira na ovo stanje, potrudimo se svi da radost Bajrama i ove godine bude potpuna. Uz iskrenu želju da bajramska radost obasja sve naše kuće i javlije, ja vam, braćo i sestre, želim sretne i ugodne bajramske dane uz molbu Allahu Đelešanuhu da ih provedete u dobrom zdravlju, raspoloženju i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olson.